Cardom ke hai? Cardom sir. Nini tum carving wrong live labang so by telephone conversation long nali phana kiru pipa jirlo pusana por nang chipidun thega pot. Okay, okay. Most welcome. Okay. Nili tum long online kido bangke eli tum kaching hon puson rong par alang li ke diupani college salong principal iglo lapen alang li short data biodata bangke la puson elo alang li penangan ingkan pen alang li social activist lapen ke alang li academic ahin pustame lo than bang phulo lapen ke alang li rong group kapacheng thur ji phan pustame alang li penan ka chapaduk lapen alang li east karbing long sami economic sel long alang li ke convener iglo la siaprang sinali phan kiru pipajir lo Cardom sir, Cardom. Nilitum carving long life pen nang li phan lam the si labang so by telephone lam the bang lapson lonali pana karjuji bangke non obiki mi pen thema non head jong elitum chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma alangli stami pangdak ponlo constituency stami penangan non ke kache thak elis stami penangan kache thak la puson do airport new faces araja kimi non ticket MLA ticket ke long jiang ring do lapen non ke dubom duboma MLA tun stami ticket ang hoi chilong nun de tahai pusi nitum angkrak pen beta long pen nali phan stami penangan nitum social media long stami nali tum phan nali phan nang follow lo nali phan nang thek dun long nang li pen ticket ke hang jiang ring ta nang li men bang klang dun la si ko an sia hok ma ke hai ningarong lo nili political career pulana keceng bangke student politics men si ceng lo nili surhinira popen surhinira nerkepan bokajan LA long nili kese bukan district committee president kipon lo pena P2 bangke central committee along la central committee long finance secretary klempon lo nason si la kese president klempon munhut ba klem kleku pen stame rada sai nili penaan klempon lo rong along pene sokro takam punon ba radakam nane tuar ingram su polahai pan punon konane bojar ke mikang pu punon rong along school sitame chong pu pon lo mogon memorial english high school plus oneng pu pon lo son si klembo wang bon pen phi bang ke pu surupathar pen dak nilip along sinon ge dolo constituency la ten 5th nong nilip constituency dak chuk kola metilok nili hemre dak si chukim lo nong ge nilip dolo amase chubang ke lapu ken kam chior pon bompen dak kam klem pang cheng lo nilip long stame metric pass karchu asut ke dak te boktera high school government high school alrong par high school pu government school do metric pass percentage tam nil lason dolo asinil tum calamity development committee pu along nilis tame la social activist cherap dun metric pass karchu la per higher secondary pass man karchu la son of siding pon lo la son ding pon ben si phi bangke la so school bangke metric percentage 10% dam no 2013 inka non Dr. Tularam Rohangsa CM education EM chubom hurlo 2013 inka best high school result kelong lo HSLC ke pas 10% result kelong jo dak school ben lak sia poisa long nang li ane background mane penangan ingkan ben si nang li political along mane social activist along kacirap social activist bang ha penang pare sumer mir pen si rara sai bang eklem pol social activist lu ta than pon bom puta lu ta than pon bom nang li kopi kematha si non nang li la MLA tiket bang nang li ke hang dut la son lo ho ni ben than meng deng la hai rara sai klem bom lo phi bang ke politics along ludun pen si penang an itu rada ke jokwat di la bang claim unji kene lu than bom chot ba business claim po chola ke mithanga hemerit si chelana thek chot po
setayong si rada hong jai long pen la jitu electoral politics long dun nu putang te jakong dupo je towar punon mi punon lang punon lugu chali na tipang pon punon lalu rong parsao ili tung or alam na do la se telefon bina pot nangli short pen le nangli nili konik po PM Dr. Turiam nong hang la pen la alang litum party colleagues atum pen mate nangli tum claim rapet ko an si nangli ning che thedam lo tikera putat ke ning che the olo athenili ke dam tang 2021 labangso MLA election hur stame ke dam tang ning kan stame nili ke tim kar beng long a candidate lo apen panel long nili men le dun lo halo so bange kopi ko solo ne masi party ticket bang Dr. Mormomin masih pilo, stame nili stame party long sido lo, do tip lo, election hal labang par lo, konon pothot, non 2026 ka ko election nangli thulo, asi nili party kam punon, radasai punon claim pon bompen, pen Dr. Turam hang pen nili cetong ceki cetan pen, ke Asia khadolo nili mane kisodet punon nane school long pene pela teacher shortage punon claiming bomb le nili lamba nang warwe cialam rong parsao nali tungge 108 lobo 108 la 108 bukasan ST labangso LSC labangso non ke do bom bangke litum Dr. Momin si do bom lo bolo de alang li pene koson lo competitive nang litum athema alang li ta already MLA chobom tam chini chobom lo tam ke thom aphan alang li stame definitely he will go no alang li definitely he will go for alang li ke tangka maha punon bidisuri punon political alang li ke penangan jakong horang pen chenglong alang li ke not strong leader lo lo ke alang li ke empire chikim bom lo pulote nang li ko son lo compete ji ke nili bangke kamatha kala son lo je la ke democracy long ke election pathu po apolo te la ke term jut po ke within the party bangke ticket hang po lasi daka bangke nili ticket ke hang non pen bangke party high command si decide po lasi nili jitu ke dam tang jitu political background di nili ke claim ke dam jitu BJP long prang Mondor General Secretary claim lo MEC election management convener cholo district committee long member cholo penangan nili party fan dedicate lo support padam lo high pen nili fantan nang matha vek ipoya le rong parsao de nang li la elitum Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma fan nang li personally chingki dam lo mala bangso putat nili ke personal ke chingki ke seta nili ke la Tularam sir Dr. Tularam Rohang sir CM sir ahir jumi pen sinili non ticket ta hang nun lo pen jitu BJP East Karbi Anglong district committee jitu party hoi pen sinili hang lo jese district committee tum la pen jitu tim Karbi Anglong tum no se aning thei pete nili phan mangke la so jitu ticket bangke nang pipo lasi hapon mangke lake party si decide po rong parsao elitum lapu koilamati punon chuki hula punon lapu hawar ke penangan elitum papi piglan tema MSC chodlang iem ta ma iem arpu talong lelang MLA pustame bang akai punang kok lo kai si MLA ta nang man rong lo tame penangan akoi ta dolo lang lipan alang idea si chelang chot puta koi bang lo tapi lage dubom politics long tame nang li non phong ke ticket long vek po mate ticket hang non vek po sinang li bang mentally financially fully prepared da som si nang li thek long ma nili bangke mentally bang prepared lo la pen financially pu bang la ke chisik na kok le election ji thur pote seta doan thekan pen ke claim pon bom lo the program pote la financial kenang sot lesion an pen non claim pon bom lo parsao pe sani ta por la do la se ani pan ni tong Karbi Anglong live pen la bang so by telephone lam the si jai meg long lang le por nang chipidun thek pon nang pan kiru pipa jirlo choro la nangli ke manglong
Rana mahirime padulo na. Chorulo na. Lapun porna chipidun tekpo. Okay. Choro lok kurang tu. Okay, thank you. Thank you. Okay, thank you.